muteteri wa Kyoto Salesio Thuranira na kathite mucemanio uyu atongeire Bamiru na Rais Ruto Ngarune yekia oro batongeretwe ni ngabana mutumantu ethingia. Salesio ugite ni Ndimiru igaketha bunene kuma kithirikane nekire mwaka wa 2025-26 na uretie ura wari ministeri mimithikali ntori atiga Kimiru Rutero Regani ende awatanire na atongeire bangi kenda wa Kamiru kaitene ukawa biashara bankoba uwete bo batina werigiro buru na thirikari ya Kenya Kwanza bari wakirabeterete ni 2027 gitanende ya kuringa kura bedira bakiana ke barabonde ne ndibaitania na Rais Ruto mwarikitwande to mutugi kare na utwambiria chio. Nyuma ya iguru atongeria Bamiru bagwatanirite batongeretwe ni ngabana mutumanto ethingia kuriunga Ngarune ya Rais mucio munene wa Nairobi betite gukubia mirandi ya witi na mbere akiaria muteteri wa Kyoto kia mwingi Thuranira Salesio na ugite ni bwega atongeria babarete thaiji bajeti ya mwaka wa 2025 gwita mwaka wa 2026 itereketwe kuthithia kenda mabata tarajoja gekirwa kuka na jagategerwa akiuga kuri na wirigiro bunene Meru egunika na mirandi ya witi na mbere na kinya wongere kubwa kigena kiria kijagaja Meru kiri mwaka twitite jwa thirikari gitarire irio twitite kwambiria kuthithia budget ya county so akomba kwithirwa akiumba ku allocate resources cha county bwega akimenya i project ire kwikethwa chief funded by the national government kwa mugwanano barombere kuthomba kilobi rutererwa agriculture thokoro na uria bakomba kwithirwa bakiendia makadamia miraa yetu na nyamarigo jetu so that's a step forward na infrastructure yonde ya agriculture so allocation ikithithwa ya budget bakomba kuthwa riu bakiumba kunganania mirandire kunenkano national government na ya county government nchoke mbuge that unity of purpose niendere ni untumbere ituramiagaga rira kurai no tongeria bothuku koro Salesio na rombedora wari waziri wode mimithikari nturi kuwatana na tongeria bangi gweta gukubia mirandi ya witi na mbere kwakagita karagatigere mbere ya kithurano kinene kia mwaka wa 2027 Antonia thaiji kwithira gita Rutero Regani na thirikari kagita gaka iko Kamiru gakugwatanira antu atwikia Meru ndene opposition kaba tutharite birio kanya kagatigere kamiaka 2 na nusu antu agwikia Meru opposition tweta opposition Meru tikekethwe kionaga kungina kuba mweba biashara taunini ya Nkubu bonani abo batenganiri ne dionge uchi atongeria Bamiru gwetaga Ngarune ya Rais bakiuga bo batena werigero bura Rais William Ruto ni untu mianka 2 kurugite guteke gudibone de kumanino tongeria bwawe na boba kiuga kirabeterete ne mwankene jwa 2027 bebe ya Rais Ruto na bo bonde bakuringithana na ritore yawe kinya banjeti ya mwaka juju ngitete kuthi toyo betete gukuro no bakurukia kairi no tikiaga tutethio otu eria ri gwitwo godi mugate yo gwitwo godi mwana njo ko ndo tikia kuona inya Ruto wengo gutikia watete no ngagwita bunge akaba bumbaza kethe Ruto na guciete kene kiri batungira undi naje natigane na jumbe tabeta ki Ruto no ndo betete bongwa uteraia nyuma yao betete on their own interest kinya batinda state house kinya bakarara no gute change kuonani gute change kabisa atongeria betu kwanja bonde baraba kethera bare rutererwa President Ruto bonde bakana 2027 nonto mianka iwa atonya mianka ire ote ubutumbite kuona nonto bai ote onto bomwe pumbite kuthithwa ndene Meru County na ito kona gichemanenya na MP achemania na atongeria Rutere mwanya Bamiru kumage shigo mbunge kia Southiment nke report ratito shawero rea kwa rieto ne motuge kare.